agaciro nutakihereza nta muntu uzokaguha. No so umuntu yaraguhamagaye ngo mpifotoye ingunda gwa amafaranga byagenze gute? Yaramamagaye iyo nimero mukuru wa Esther niwe watanze nimero yanje. Yego. Urumva bari baziranye. Uwo muntu turavugana ngira ngo nyene ni kuno ushaka kwivugana no mu diaspora nyene. Je mvugana nawe. Yego. Ambwira ukunda nkunda ati mu mararongo uteye neza ni merci beaucoup. Nakubwira umuntu ngo uteye neza wiziritse igitambaro munda sibyo sinari ndi kurya suko kwa Esther nta biryo byari bihari. Ahubwo je sinaryaga nyene ngo bimanuke. Bishiko nizirike muzo munda. Nimo ndibaza none mana ni nkodesha inzu nzoshobora ajya kwibana. Ese kubera iki aho mbaje banyirukanye mfise agahinda kari hejuru cyane gose katuma naniyahora. Uwo muntu ati 500. Nabanjije gukupa ngo mbitekerezeho. Utarumva ikindi akubwiye? Nahise nkumpa nyimara kumviriza amahiri 500. Ndamubwiye sorry gato yereka mbitekerezeho. Mu minota 5 nari imaze kwisobanukirwa uwondiwe. Uwo muntu ahise ahamagara iminota yari marayibara. Icyo natekereje. Sitwongeye kubaha ikaze mwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV. Nk'ibisanzwe nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi rutarimbane binyoma intore datoragura amayugi. Mwabyumvishe koko ndi rutarimbane binyoma ariko imbere bahazaniye umutumirwa n'ubwa mbere hano kuri no channel muhaye hikaze reka nawe yivuge. Kuki so gutaye waramamagaye kuva kera? Kuki twari warigeze umamagara? Oya none se we ko abantu baba guhiga ari benshi. Bamiga ari benshi ku buryo nyene utamamagara. Uyu muntu aguhamagaye regura bizi uratangira ngo urabona ngo mfite ibiraka ngo kwa Igisiraji ngo kwa Manibu ngo kwa Ndenande ahantu hose nubwo mbavuze ariko ntacyo. Ndaza kubakatinga. Ariko ntago nabakatinga. Umeze neza se suhuza abakunzi ba IM. Nsuhuje abakunzi ba IM ndabashuhuze cyane kandi nanjye ndi kwifuza ko mwankunda mukankundisha abantu. Amazina yanjye ni Umumararungu cyangwa igihozo cyahogoje abagabo cyangwa igihozo cyahogoje abantu bose. Ndahera kuri iryo jambo. Ngiye mba nicere hano aba viewers banje. Uravuze ngo ni igihozo cyahozeje abagabo. Harya niko mvuze. Ukaba uri Umumararungu. Ibyo byose rero bikubiye hamwe. Umumararungu ni igihozo cyahojeje abagabo. Ariko akakantu igihozo cyahoje igihozo sobanurira ku izina rimwe igihozo urahera hehe reka mere ku Mumararungu urakoze cyane ndi Umumararungu Umumararungu marirungu Umumararungu mwamwicaranye ukaba utagira irungu Umumararungu ushobora kukuririmbira mu gihe wumviriza ko washavuye Umumararungu ushaka gukora mu maso akakubwira ngo wabaye iki mwenyura turebe Umumararungu urumva yego hama hagahita hakurikiraho igihozo. Igihozo ni igihozo gihoza umuntu uri kurarira. Igihozo ni igihe nyine nshobora kuza ngasanga washavuye nkaza nkagukora ko nkavuga wabaye iki nkashona my darling wabaye iki mugabo nkaguhoza. Ariko abarundi mukongo mufite impano yo guhoza abaga. Uwe ni ndabivuze. Ni wa muhanzi ariko wamenye ko ibingibi byo ni pranka nitereye byo vanga igihozo cyahogoje abagabo ariko niyo naba ni igihozo cyahogoje abagabo nta ngorane. Hari nk'umugabo wakurira kumva gufite irari. Hari umugabo wakurira ukumva gufite irari. Oya. Kereka wowe. Yesu ngenja nkugirira imararu. Ari imararu. Nibwo bwa mbere nkubonye ngenja nkugirira irari. Niko ubwaragira ngo shere wanje abyumve ko Agira ngo shere wanje abyumve. Abyumvirize. Ariko nayo ndi hafi kumukatira. Kubera iki? Bura hari ukuntu abakobwa iyo babakunze ari umwe ngo muriyemera cyane. Sure. Ariko rero reka mbanze mbabwire. Bura hari ikintu mutazi, sibyo? Mane kuye cy'abahungu mugira izo myumvire cyangwa izo mitekerereze. Hanyuma se mwebwe ko mugira imyumvire yuko utabasha guhavinga sex no mukundana ugahavinga sex n'undi musore. Ibyo se ndabikubwiye. Umva abakobwa mwicane hano ratagiye munega amatwi. Mu gihe wumviriza neza yuko wakundanye n'umuhungu, mugakundana akazanye nakagusaba urugo
urukundo sibyo ukaba uraba ko uwo mujama gukunda agatangura kugusaba kuri biriya biboro ukamuhereza inshuro ya mbere ukamuhereza inshuro ya kabiri nkubwije ukuri ubundi umusore akunda umubebi uzi kwifata kiriya kintu kiba akakirinda kabone naho yoza akagutera imitoma urumva iyo ukuzimu niyo mu ijuru kijya kintu akagishikaho mu bitekerezo byiwe ahita avuga ati iryo mitoma namuteye n'undi agiye nyine yayimutera sibyo rero ababebi inama mbagiriye icyo kintu mucyumeho mukimane icyakoza ugitanze ubizi neza kuri varish mugabo urisugi ukakimuhereza arakuba ariko iyo warutanze ngo baragutatamuye niba no gutatamura nkubwije ukuri nta muntu uca kwiyumvamo none se tuvuga ngo bajye bimana ugira inama mbese bajye bimana ariko reka ngaruke no ku basore buri umusore mana urukundo rurababaza njye ntabwo ndibonera umuntu ahubwo uza kunshakira n'umugabo njye nishakira sheri nta musheri ufite ariko njye niba zombabaze njye nshaka sheri utazombabaza uzojya unetesha nyine akambwira utuntu twiza wa undi muzajya murwana mugakinga inzu urumva kugenda agatsindwa uko kimeze hari ukuntu nyine mwabayemo hari ukuntu umugore n'umugabo ngo barwana bagakinga ariko we reka manze mbabwire reka tugaruka kuri iyi ngingo akenshi na kenshi ujya kuri abo ukabona ingo nyine ngo ziriko zirasenyuka batazi impamvu iriko irabitera sibyo niba ushatse mugabo ari ingo zibiri zibana wowe n'umushinganahe wawe mugabo mukabana sibyo we mukenyezi ufise inshingano zo kubaha umushinganahe wawe kabone naho yoguca inyuma sibyo kuko burya uko yogena akazenguruka muri abijemo bose azogaruka atahe kwande iwawe umushinganahe nimbaje ufata uturenge twiwutwoje sibyo ufata amazi ashushe utangura umukandakanda umubiri we wose umubaze sheri wanje ushaka iki sibyo twewe iwacu nukuri mane nyene sinzi ingene no bivugamo sinzi impamvu abakenyezi bino nyene ba sone muri rusange kankire muri rusange yego bafata abagabo babo nabi sibyo niba guciye inyuma boro barayijyanye ikirenze y'ikindi kandi kuba mugabo agiye nyene akaguca inyuma nk'ubwije ukuri ko ahagiye burya uwo muntu ntamukunda nyirari mugabo rimujyanye rizoshira ariko bavuga yuko ngo umukobwa waguciye inyuma ahera agenda agiye ntago twavuze ko ubu turi ku mugabo ariko mwebwe abakobwa ariko ntago mucana inyuma so ibyo nabyo ndabigarukako uzizi impamvu mbivuze ndayizi ndaza kuyibasobanurira sibyo no kugira n'abantu n'inama gasheri wanje sibyo no kuvuga ngo ingo ebyiri nyine kugira ngo urugo rukomere bisaba kwihanganirana icyo ni icambere sibyo kandi ukaba ugirira impuhwe cyangwa ugirira ikigongwe umukenyezi wawe cyangwa umushinganahe wawe yego noneho mu gihe uwo muntu yoje agatangura akaraba umugabo wawe mugabo akamwifuza akamujyana agiye kumukuramo ijya mu nzu y'imbere ntazoyikuramo inshuro zirenga 3 we numuhamagara kuri telefone azokubwira ngo ceceka nitabe madame arahamagaye hagira umva umuntu ufise agaciro arinde ufise agaciro niwe madame noneho aho abantu abakenyezi turimo turabera ibijuju ngo he pa ingumi zimaze nk'iza jetiri umugeri urutwenga ngo mwoporanye imitwe murayimenagurana imagine kugira ngo ariko ari nk'ukuntu nyine ngo muvuga ngo reka tubanze dusuzume umugabo tubanaka bakahita banga reka ubundi ushaka gusuzuma umugabo wawe ko agira amahane cyangwa ko afite imbaraga wamusuzuma gute ko agira amahane cyangwa afite imbaraga afite imbaraga z'uko yaba yagukubita ukuntu umukobwa avuga ati mbona roho mbwira n'abagabo bashatse burangiye nganira n'abantu benshi nuko ntabishyira hano ariko reka ntambutseho kamwe gatoya cyane kuri uyu mugore mwashakanye wa mugabo we uri kunyumva inyuma ya kamera ukanyumva kuri mikoro umugore mwashakanye nakubwira ngo reka dukine ndakubwiza ukuri uzakina umuhereza amafaranga ukina umugaburira ukine wenda umubwira turabizi se reka dukora ututuntu ariko nakina muvuga ngo nugukubitana utugumi ngo nuguterura ngo reka ngo naguterura mwabagabo
mwabagabo mwe mujye mwumva yuko abagore muzi ubwenge, ndabivuga wowe uri imbere nawe uzashaka, iyo ushaka gusuzuma umugabo uzonshaka se njyewe se n'abandi bari kukuraba tambutsi inuza yo nyine uzonshaka ndi kubaza njyewe se oya ntabwo nzagushaka ndetse nzagushaka naragutaye nyese uzoshaka ibyo bajugunye umuntu iyo umuntu ari gushaka aba ashaka ibyo yataye. rata abakenyezi tumenyane, abakenyezi dukundane, abakenyezi bifuza kubaka urugo rugakomera dukundane, tunamenyane, sibyo? Abakenyezi mukomere ku bagabo banyu n'imboro n'imboro babikomereho. Nyine twa turi ku ngingo yo kuvuga ngo ni iki gituma ubundi umugore aca inyuma umugore we, umugabo aca inyuma. So nekereza n'ubundi mu buzima busanzwe ngo umugabo aremanye ngo irari, uko niko yaremwe, hanyuma umugore we reka dore hari ingingo eshatu zishobora kuba umudamu wawe ashobora kuguca inyuma. Ni zingahe? Iya mbere kuba utazi kumwitaho. Igitsina gore dukunda guteteshwa utujambo twiza, kutubwira ko uri mwiza, naho waba usa nk'igikende akakubwira ngo uri mwiza, nawe wambaye impuzu zisa nabi neza wambaye nk'imvubu cyangwa nk'ingagi kamubwira ati sheri wanje, my husband, uri mwiza. Ibi neza byuzura umutima wiwe. So ikindi cya kabiri kuba utazi guhahira urugo. Umugore yaguca inyuma kuko utamuhahiye. Umukenyezi raba hano kamvuga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kuba utazi kwita ku mukenyezi wawe, kumwitaho nyene, kuba utamenya kumubwira ngo uri mwiza. Cya kabiri wambaye neza. Cya gatatu twenga neza, nushaka ubutwenga nk'urugagi cyangwa nk'igitera, nushaka ubushinyika mu kanwa kawe hamera mubwira ngo uri mwiza, urabe urukundo ukuntu ruzamuka. Ibyo ni icya mbere. Icya kabiri kuba abana batakicwa n'inzara ukabitaho, mbese nyine mu rugo uri kuramugaburira, sibyo? Icya gatatu gahunda ngo zo mu buriri z'abakuru uzinoza. Ntago umukenyezi yoguca inyuma pe, kere ko ari igihazi wizane ari ikishi wishakiye, ibyo byose ubikora ukaraba guciye inyuma, jugunya umushenzi mana yanje, ntozosubire kukugarukira mu buzima, kuko aba ari ikishi wizaniye, aba ari satani yamuremye, ntaba ari imana yamuremye. Jugunya. Ni ukuvuga ngo none se ubundi muri ibyo bintu bitatu byose nyamukuru ikintu cyatuma umugore aca inyuma umugabo cyangwa se umukobwa aca inyuma sheri we ni iki? Inzara. Mu gihe batabana, mu gihe batarabana. Nawe uri ikijuju, uri murambaza ibintu uvuga ku mu gihe batarabana, igihe atarabana ubundi utarabana n'umusore wemerewe. Mu gihe mutarabana, sibyo? Ntiwaciye mu irembo, ntimwasezeranye, mwembe uko muri babiri, mugabo muri guteretana, mwese muri kwikinisha. Gorora iryo jambo, bari kugira bate? Muri kwikinira. Bari kwikinira. Ngo kwikinisha wabo. Akantu ko kwikinisha niko kabi. Ariko tujya ukuri kuravugwa. Ndabizera umuntu ugiye gushavura. Ariko mureke gushavura mu gihe mukiri fiancé muri gukundana, sibyo? Umusore murakundanye umwaka wa mbere, mukundanye umwaka wa kabiri, how are you? Muhura ujye umubaza umurabe mu maso, umubwira ati my darling how are you? Tumaranye imyaka zingahe? Mubazanya ati mbese ufise imyaka ingahe? Wumviriza afise imyaka nk'igikona, jugunya, sibyo? Niba mumuranye imyaka 3 yose, imyaka 2, how are you? Muri gushaka kuzubaka inzu y'izahabu, muri gushaka kuzubaka inzu imeze gute? None se icyo gihe umukenyezi afise uburenganzira bwo kuza gahura na mayibo bakayiha, afise uburenganzira bwo kuza gahura na ruturesi akamubaza ngo how are you, afise uburenganzira bwuzuye mu gihe utaramwambika impeta y'urukundo. Kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo bagarira yose ntuzirizera. Bagarira yose ntago zirizeye. Yego, ushobora gukatira iyo mayibobo, ugakatira iyo ruturesi, ari Imana yakugeneye. None se nk'umukobwa ujya gutera tukumva arakubwira ngo ngiye ngo mfite sheri, ubwo bafite nka bangahe? Kuvuze ngo nabagarire yose kandi uzi ko atarashaka. Ubwo bafise nka 3. Ubwo afite
Nuvanga bafite nka batatu nta mukobwa ukunda ngo umukobwa umwe gusa jenzo ngo umuhungu umwe gusa njere ibintu by'urukundo ntago mbiziho ariko mfise abantu byabayeho cyane bakanaterwa n'inda nyine bari mu rukundo pucuri umunga akaza ngo sheri uri mwiza none umukobwa abwiye ngo ni mwiza iyo bakubwiye ngo uri mwiza bumva nyine nkawe wenyine nta muntu ugira abimbwira nta muntu akubwira ko uri mwiza nta n'umwe nta muntu ugira abimbwira ikintu umusore yaba yarakubwiye kikagushimisha ni ikihe umusore yarambwiye kikanezeza ntacyo nta na kimwe bivuze ngo nta n'umusore uraza kubwire nk'amagambo y'urukundo wapi pe bivuze ngo nta nubwo uranahevinga sex wapi ntago mbizi baba we ujya ubikumbura mbese wakumbura ibyo utarakora ariko se basi ujya wumva uvuga ati nshaka nanjye guhura n'abandi hari nk'umukobwa wari wakuganiriza ku bintu bijyanye n'urukundo rw'abasore ukumva hari ubwamubabaje njye binera iseseme iyo muri kubiganiraho se oya nk'iyo numvirije umukobwa bateye inda umuhungu nyine akamwihakana bica bimbabaza nkashavura noneho bigatuma muri jewe mabwa imbaraga zikomeye cyane zo kugira ngo nzokore cyane ngira amahera sinzogera ikintu nzifuza hama uwo muhazi bande wanje naza ndamuraya mu maso ni how are you dufisanye gahunda yo kubaka urugo cyangwa ntayufise mani impamvu ibintu byanyu byose bipfa cyangwa ngo mugakunda n'ababebi bakabacika ntago mama ufise intego mu buzima bwanyu ahubwo murimo murahazira ari ry'umubiri wanyu ufise gahunda ukaba ufise gahunda ntago umukenyezi wo gucika ntago umushinga naho yo gucika uraje ufise ibyihebe bitatu ngo urabikunda muri ibyo byihebe nta na kimwe kizogutunga ahubwo uri gushavuza undi mwana ugiye kuzoza azaza kuraba asanga arahaboro barahangije mayibobo byabande abantu bose nyine barakuriye nkaho uri imene my darling bakobwa twifate mugabo twikunde dukunde zahabu yacu tuyubahe mwere kwitesha agaciro nawe se nk'uwo muntu aritora akaguhamagara ngo fotora uruntu runyoherereze fata umubiri wawe uhere ku kirenge ugeze ku mutwe unyoherereze kubera icyo ababebe turi ko turatakaza agaciro ariko ukoze hasi unyibutse ibuye hari agakuru mperutse kumva hanze aha ngo abadiyasipora bamaze abana b'abanyarwanda babaka ngo amafoto ngo curika nta muntu bafata ku ngufu bureke gato haje abadiyasipora ndabavugira sibyo umva impamvu mbavugira uri ikijuju wowe uri ikijuju nyine ngende ikijuju ubu ndi ikijuju cyo kuba umuntu uri hariya muri Amerika cyangwa uri muri Sudani na hehe wo kumbwira ngo kuramo impuzu nyereke ifoto ndaguha amafaranga wowe uri kubimbwira ahubwo ufise ubwenge oya none se mbaye ndi hanze mu mararo nkuko nkubona kuri social media urumva akubwira nti ndaguha amadolari 1,000 miliyoni zingahe zose z'amanyarwanda unyere ifoto y'ubwambure bwawe ntabwo wabikora ntabyo nakora nk'ubwije ukuri abantu barabigerageje benshi cyane gusa icyo gihe hari n'umuntu wigeze kubimbwira njye nari ndi kwa Esther banyirukanye n'ahantu mfiseho kuba sibyo umuntu arampamagara tuvugana video call arambwira mu mararungu ngiye kuguha amahera 500 amahera ni menshi sibyo cyane gose guhindura ubuzima noneho ku muntu nkanjye uri kurara hanze n'ahantu mfiseho kuba mosiyo ziraza we zirimo ziraza ngo please agaciro nutakihereza nta muntu uzokaguha nose uwo muntu yaraguhamagaye ngo mpifotoye ngo ndaguha amafaranga byagenze gute yaramamagaye iyo nimero mukuru wa Esther niwe watanze nimero yanje yego urumva bari baziranye uwo muntu turavugana ngira ngo nyene ni kuno ushaka kwivugana no mu diaspora nyene je mvugana nawe yego ambwira ukunda nkunda ati mu mararungu uteye neza ni merci beaucoup nakubwira umuntu ngo uteye neza wiziritse igitambaro mu nda sibyo sinari ndi kurya suko kwa Esther nta biryo byari bihari ahubwo je sinaryaga nyene ngo bimanuke bishiko nizirike muzo mu nda
nimo ndibaza none mana ninkodesha inzu nzoshobora ajya kwibana ese kubera iki aho mbaje banyirukanye mfise agahinda kari hejuru cyane gose katuma naniyahora uwo muntu ati 500 nabanjije gukupa ngo mbitekerezeho utarumva ikindi akubwiye nahise nkumpa nyimara kumviriza amahera 500 ndamubwiye ni sorry gato yereka mbitekerezeho mu minota 5 nari imaze kwisobanukirwa uwondiwe uwo muntu ahise ahamagara iminota yari marayibara icyo natekereje naravuze n'ubusa bwanjye ngiye kubutanga sibyo ni ukwitesha agaciro ko ni ukuba ikigwari Imana yo mu ijuru ishobora byose Imana murabaha mukama Imana yo mu ijuru ngiyo mana dusengira komeye yewe ni Imana itabura guseruka yo ni Imana yumva amashengesho iyo mana dusengira komeye yewe iyo mana dusengira komeye yo ni Imana itabura guseruka yo ni Imana yumva amashengesho yewe iyo mana dusengira komeye warunjyanye mu mwuka komeza Imana dusengira komeye ibyo wakari byari byo byose ufise Imana mu mutima wawe irakomeye naravuze ni Imana uri Imana wandinze amasasu isasu ryanyinjiye niryanyica uri Imana wandinze inkota bankubise hano mu kuboko sibyo sinigera mpfa uri Imana wandinze muri koma sinapfa kubera ikindi ko ndifuza ngo amahera 500 nanga ubusa bwanje ndavuga ni Imana ufise byose ufise amahera ubutunzi n'ubukene byose uratunze yego kubera iki jenge guhereza igitsina gabo ngo afatore ngahere kubyanje byose ngarabe ndamwereke n'izahabu yanje umwamburu anaha yaragutegetse yashakaga impuzu ndazikuremo cyane zahabu niyo yifuzaga kwirabira yantumbwira yego ndavuga ni I never again nundi musi uzoshakira ahandi kuba mfise amarira je mfise amasoze azoshira sinzokomeza kurira yahise akubwira ngo mitamubwira ni how are you ready yarambwiye ngo murundi ndavuga ni sabwe no ufuze uko ndavugana ego umugabo tw'abarundi twihagararaho sori kuba nkoresheje iryo jambo nundi wese yokihagararaho ariko ntihazosubira umuntu kumenyera waba ushonje waba udashonje wewe hereje agaciro umubiri wawe izahabu yawe ihereza agaciro ejo naje ubundi uzumviriza mu marango nashatse ngaho ibazo urwo rufoto rwasohotse ibisusu nabisize hanze izahabu yanjye imeze gutya mitambwira nundi munsi wa rusaza we nimero yanje umboro kutazosubira kumenyera Niko nyumva neza nanje kuvugana nawe mukuru wahita nsohora hanze ati uyu munsi nturuburare mu nzu uwo munsi naraye hanze ariko yari imbere yari gucumbikira nago narindi kwa uwo munsi rega je nahise nawutahiraho je nahise nahanyene wahise utaha ku kanya nari meze nk'umuntu neza sheri ni byinshi byambayeho nshatse guhereza message abo bantu rero ni kuba uwo mudesipora namubwiye gutyo sibyo butayanyandikiye message arambwira ngo mumararo ngo bite ndavuga ine byiza umeze neza nego meze neza cyane ninde mu rugo uri kunyumva neza arambwira ngo ndakugurira agafanta ni nangorane andungikira amahera 30 nta busa bwanjye muhereje yego arambwira ngo amahera nkurungikiye nayamvuye ku mutima ndavuga ni merci beaucoup urakoze cyane nuraba ko mukama kuvugiyemo yego ibyo 500 byari bifise inyatsi byari bifise umudayimoni nawe ko yagiye kuyamereza yari afise ikiri kumukoresha how are you yahise atuza uri kubyumva neza nyanyandikiye simusubiza Okay, dusoza ikiganiro najya gusoza kambanze ngira inama ababebe mwitwaza ngo abadesipora bambara ubusa ahubwo bazoge bashyira amafoto yanyu hanze
nta muntu batora ku ngufu y'umuhakaniye aca gusubiza n'umutima mwiza. Uri kunyumva neza cyaka kuboroka nisi yakuborotse uhombye iki? ariko se mu mararo baramutse baguhaye nk'akageretse ukababwira ati ni umudiyasipora dore inzu iri hariya niyo wameretse miliyoni na miliyoni aho nk'ubwije ukuri ko icyubahiro wowe sibyo? Reka nkuhereze urugero rwa mbere. Zahabu urayiraba kugira ngo ibe zahabu bigenda gute? shayi biri babanza kuyitunganya barayicukura bakanayitunganya ahantu hose. Rero urumva batagutunganyije aguha amafaranga. Hanyuma iyo urayiraba gute? Uyireba neza se bayigura amahera ameze gute? Menshi cyane rose babagutesha agaciro. Okay. Zahabu zanyu mumenye kuzitaho muzihanagure wowe ubwawe uyihanagurira kuyihanagura no kwikorera isuku uko buri guca muri karagitore nimba na karagitore uko nyene uburi gutunganya zahabu noneho zahabu izoba zahabu ya nyayo umugabo wawe yagushatse nubwo azovuga ati kwere my darling uri zahabu zahabu bayitunganya bakayigura bakayitunga iwabo. Yego nicyo ngendi zahabu nundi mukenyezi wese ajya yirabemo zahabu. Dufise zahabu ahubwo ntabyo bazi barazangiza. Hama yitegure rero nyene. Ubwo ntugiye kurarura abandi bakobwa mu mararo. None se kubararura. Mufise zahabu ku bahungu. Shari mufise zahabu cyane gose. Kandi bahungu namwe mbabwire. Nimusabe iyo zahabu mukarabara yibahaye. Nshuti nizo gucika. Zahabu yangiza sheri yangize. Ubundi nugera igihe cyo gutunga zahabu mu rugo rwawe uzogenda urabe ya zahabu imeze neza. Yamenye kwita kuri zahabu yayo nyene. Nta muntu umuhungu atora ku ngufu genda bihamya. Nta mukobwa ufatwa ku ngufu. Ese ufatwa ku ngufu buru kwinshi. Shaka guhereza imiti ega kagutora ku ngufu ariko icyo ntemeranya cyo ugiye kumbwira ko umudiyasipora yagufasha ku ngufu gute sheri? Oya umudiyasipora kwaka ifoto nyine naguzi ko se barara babwira ngo curika ifoto. Mwebwe se nimwatanguye kubyigana mu Rwanda se birahari aragera agatora nimero baraguhenze. Oya mu Rwanda abadiyasipora baranagowe cyane. Oya mu Rwanda nagufatira akamoto ubundi ukaza buse nakuturikisha telefone aragenda nyine abari nk'umuntu nyine byayobeye nawe nyine byacanze akagenda agatora nimero agacurisha iyo hanze ndagaba ngo sheri nzoguye imodoka. Hari nk'umusare wari wagushuka njyewe buriya rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo imfubyi irimenya. Ngiye kunshuka byo kugora cyane. Yego ngiye kunshuka byakugora cyane ku rwego rwo hejuru. Imfubyi irimenya. Nta muhungu uraza ngo agusuke. Imfubyi irimenya. Ese unshutse uti fisi imyaka y'ubukuri ndabizi ntago wageraho ngaho utarahura mu bibazo by'abahungu n'ibiki. Iyo uhuye n'icyegerezo nk'icyo ngicyo ukikuramo kugira ngo n'abakobwa bari kukureba bahite bigiraho. Ijambo rikomeye kuruta ibindi byose utajijinganyije ni hoya. Hoya ariko ngari givamo yego. Bavuze ijambo oya sha umeze neza. Uwemera ngo baravuga ngo uwemera ntabuze uwanga kwanga. Uwemera nuwanga ntabuze uwemera kwemera. Nese mbanze nkubaze uje ukambwira ngo urankunda akugenda gukunda nanje shaka ko nsura uburana nawe abangu muri abana beza nese ko nshaka ko nsura kandi uze nambaye ngo nta muzi wambaye y'imbere ko niko nyene ngo gaba yagusabye ntakatagize arakubwira ngo uze nta muzi wambare y'imbere kandi umenye ko nibana mba muri chambrette nyine jendi bana noneho nyine iyo bariko baratereta bari bebeza sheri nahuye n'ibirato byinshi ariko nkigushikako ikirato nyine je cyera naho yavuye urujwi rw'abaga baca gahindura kakagira kaba baby sheri rwana nkwiriye ngo yahuye n'ibirato byinshi cyane gose ageze kugwaho nyine ikirato cisha kimukwiriye
nawe kwambara ibisusu ukabijugunya inyuma ukagenda ngo nta munsi wambaye y'imbere ugashikayo ngo sheri ngo nawe mukama yandemeye ngo nakurotaga mu nzozi ngo n'amazina ngo ni wenyine narabaga hava urabe aca ahamagara undi twarinda urabe arakujugunya no kuronka indaro bitangure bikuvune wenda cyo kozo bajye babikora ku bantu bafise ababyeyi babo ariko biba bibabaje shiri wanje mukama azomfata akomeza ndindanye kondere agukomeze neza ankundisha abantu natanga nimero yanjye ariko nitanga nimero ariko baguterete bama mahera agende kwisabira mahera baneretemo ibiki ari umugabo n'amafaranga ushaka iki byose hitamo kimwe shana umugabo so yabanyihere no kubiceri nyine hitamo kimwe ari umugabo n'amafaranga munshinga baranyibariza oya ngende kubariza aba viewers banje kuko nukuvuga ngo kuri IM Irakiza Media TV nahakuzanye ngo bagukunde sibyo nese nyine bagomba kunkunda kugira ngo wemere urabura aba commentaire nyine reka nkubwire iki kiba umva ndayigira intro ari umugabo n'amafaranga urashaka iki mbere na mbere hitamo uravuze ngo natanga nimero yanjye ngo hanyuma ngo natanga nimero yanjye ndavuga ntibaraguye banyifashirize nyene amahera ubwo nukuvuga ngo nta mugabo ukeneye amahera avamo umugabo sheri nyine hitamo kimwe rero hitamo kimwe abuzi hitamo kimwe ari umugabo n'amafaranga 079 30 92 kugiye kuba nka Nyarugenge 95 079 30 92 95 iri kuri WhatsApp no kuri Momo. Okay, ngaho hitamo kimwe rero azaza bizi ari umugabo n'amafaranga ndahaguruka witangura guharirana nanjye sibyo Jesse ngana nawe abarundi ngo mugira amahane ariko ndi kwibariza nta mahane tubwira sheri wanje ngaho mbwira rero niba ari abantu bujya bitonda cyane gose ikindi kandi ndahita mfunga kamera pako uzabyemera nujya kuri kamera nzagaruka hano kuri IM ubyemeye ari umugabo n'amafaranga urahita mwe umva katinga nkusubize katinga nyane bakunzi ba IM Irakiza Media TV nizere kubwo mu mararunga azagaruka no kuri no kamera yahisemo ikintu kimwe umugabo mwamwumvishe nimero mwayumvishe urumva mu kuyitanga mwamuhamagara mwakwandika muri commentaire mubashije iki kibazo namwe muzakimubaze muri commentaire ari umugabo n'amafaranga ni iki cyambere ashaka murabeho